It's about 10 minutes past 7. Kofi Ampofo Agyapong. Ejisu NPP chair. Bidi de aduana ba Kofi Asante Akoma FM Mpotamunie. And just so Mpotamunie ura. I can Akoma Jumati. Kofi Ampofo, mame mo ache mo akwa ba mra Akoma FM. Bibi aboko de. Bibi Asante Ejisu ejina dum bibi aboko na mo nso e. Nyame adom. Na mote eye mo former MP aduomi voice. Padaroma social media isu na menya bi echi. Na aduomi mo confirm say a voice a enrechi ya na woka anase temana Alan won twe ne ho no en wadi tuda. Well, Mira, uti your friend say audio no dia. And me in some woman no margin say Mira Alan what who and yeah, but me expert I cannot confirm, but me imagine HM so uti say me na mibo what happened? I do me we free mu party ni mu wajuso ana. Mira me say one na say the okay dey na chese one na bia o ka so free. Party ni hihye mu no onim say na the way ni so no your presidential primaries no. Na nyame adom 4th November e bi baby. Afi na party na sa ko Isiemu National Council umode NCCF for aba efa parliamentary primaries no say December 20th bosumi dimienu ne da to so dio no ana ibebie kwa ma womo a womo bepese wo begina as parliamentarians no abefa wo nkrata na nyame bo a January apie besimi no bosumi edi ka ne da to so dio no yakoto aba. Eti as constituency executive there, the name na party ni sise a odi aba no. Na ye hwe ni mu. Nti edu ho a na ka na ebehunu senate. Na wabusa me say we free mu ana. Wo constituency so a o titi no hu. Ba penin force penin there udi matimanti. Se hu de yemfa nka asem. Ba ne audio ya ba there. Na chese bibi e dia dance say you anu the baby also offer me bia na chese ne party no say de yen hihye sitiero no no an yi no ho afiri mu na mi obi na yi na afiri mu na mebo na chese ade anka mate so be sa babie mu ana. Oh, so as a former MP we free to corporate regional chairmanship and anyi yenim se odewo constituency ho a ode ne nkrofo hihia eti sedi nyina no ne yenim se ebre ni dura ebia obepese obesa aba na wono so abeprebie eti as constituency executive there ne etwen se ebre ni bedu na party no bi kwai na obia obeba abefa ne krata bia no yene ne nyina party ne hihia se di sitie pepepe ye di ato na akwam na yakoto aba no ebre na semu eti de ne yetete se ebi obesa aba na yapiti na hodo na nti na America se pani bie man to man yesi edru ba bia so obekọ independent edru ba bia so edru ho obeba betre na ne die audio no na esitie nde che so no a eche se enya de NPP party no ne ekobio na ono afa ne kwan eti yaso yaboa ye ho. Wow. Enye munwanwa. Because my confirm say a interview we ankomo we Sunday ya na yes odi ye wo constituency ho. Munwanwa but enye munwanwa said the mechano. Ya titi nso bebre. Eti we a wakoye no enya de a ema eye munwanwa bebre. Ne mom ni nyina akire nipa bi wo ho no mu a sebu wo musu sa nyame dia eni se yi obi bia enu mom na mfi se wo de tena party mu so e de bobra enye yi ebi se party dia se bi tie bia ye radio mi ansan wo ba na obi na wo ho e na obi yi no
party no a na boa de ne baaye ebe yi de ne de na badada eduru won mo no obi a ntwetwe ne ti ye nyina ya ka bo mu ene eboa no ma ne di ne eti se obi fufuru aba na hawa China esa wotwe ekusi ahunu ba bi bebre MPP akọ na wasa aba abegi na ekoba se wo de wadwene ne se enye menko a de ene enise bibia yi dia ende na ha adwene na nipa bia mfi so wo de sa abo branso a eya enkoyi papa Meaning, say the last time I'm primaries, they buy the constituency delegate. Yeah, they are there. December break or so. I need to say na Jokra na MP. Minu Akoma or Yenei. And I do binu mukra by 2 a.m. and yet to a bar to the extent say do one ankrenya kwai anto. These issues I had none one. What to me resolve? Mimia, the Kai. Enya no credit that say obi kwotwa abana party no want to share me krom ebra anopa a wo mokotwa abanyina me na me ye me wo kokura na me hu say chama ebra no moko akotwa o maba enya no credit that bia that say ejoso ye to abana na do so obi koye ni video bi no ne de ne number bia na social media abai ekofo timi ya niema bebre so eti de di ka no de atosu mienu en kabo mu awo kasa yetimi resolve and okra ne say me as constituency chairman and me executive any MP ya pe akwa ahodo bebre so say ye be chase ye be ka ye nyina ye ho abom ye nyina ye constituency ba akoma ye hia ye ho sresre ye da the same platform so ye common platform kra ye nyina ye wo so na nipa no so wona no so wada wo be da wanyame no eye say problem wo mu no nipa na abon trim po say tia wo beka bia won ti ase a eno no ya na ma eye dine kakra enso ye mpa aba MP na ni so ade hu no say ye bobo modina say ye betinya to akoso ne anyanya no akasa na Akoma kotoboko na ye nyina be rally behind a presidential candidate aye no ye Rabaumia ene ye parliamentary candidate bre no so ebeyi no na ye nyina ye de abonto se de be ya NPP ebedi nkunim ne akoso atena bem na enyuma pana party no ene aban no wono akoso e de aboa Ghana fo ya di so adi hu no na menim se ebekoso ato ayesa anso ekosi se nkunim no beba Ejisu ye divided NPP musisi ana. I won't say ye divided. Of course, sir, be a prepare na ewo ho. A prepare so de ebema ba ku mi bi akudina baby ana ebisa. No nche se me hu se ye division. Area esese nyina yetimi kabom na ehu se se na etie bia ya da ya nipa ba akopɛ na gisi yi na esi yi no emu odi anim ke nya yi nipa ni wie dia ye ne aka ne apri ni nyina no esese yetimi di bibia ato nche ne ebeboa eyam se ɛhɔ na aka kakra enso yegusu ne enu no kasa nti menim se sebe tie ye nipa yi a nim de ye free de nya de kakra ye koso no mo kasa ne ma betuto yi nti I won't say just you divided no abatro one nsem kakra deba but we are hopeful say MP no determination and constituency executives na a determination say ebedem kabom beba no kakra nkabom no ebetimi aba. With this video officially more be call it a duoming as a party process now my initiated the formal process of say mo yin free party ni mo anase mo party no constitution e dey na ka party no constitution there mean said the very clear mean go to the exact but chairman say party ni leader bi
say ye ko now also your party now ko support any for party for independent candidate be a party ni say no be ye twen was saying but we are saying na aba mpanimfo say samanfo cross ye pedodo na nya atiasofo ndi ye de be koso say de be ya ye be jojo ye be kasa ahwe nia suicide board be kwa akoto ebia na we de aye jasu asem enti ye koso di nkoma na nsahwe beba but ko ba se ye ka na enye ye dia na party no mra no say ye de ye adwuma na party no mra ne say party ni enkofu aye yi wo mu so wo mu ni yanim e wo ho party ni kwa kansie na wo kodi nipa foforo etia party ni de party ni you free nti ye bono na anyi yi dia ene party ni mra no e de be ye adwuma. Wow. Ajaze mo bono na anyi ya ousu aduomi mo be pam na free NPP party ni. Mira, any obi na be pam na free party mo. Party ni share no. Say you ousu aduomi. O ye learned when say the party ni mra ni sitie. In fact, wa co parliament kra nti ni mra de ehye mra ehun nsem ni sitie. Mra no say enye sei, uye sei ase na da ho. Na wa ni mra no so na akoye a me sro na ye me na me pam ana so wa na apam. Eti enye ye mu bia pese ye pam obi afri party no. Efi say the make no. Party ye de dodo na ye. Nti ye be pese nipa dodo no abeba. Na mmom ekuo bia nso esese mra ye adwuma. Wan fa mra anya adwuma e di confusion na eba. Eti ye koso say the make no. Ye wa akoma say ye de be hwe say ye de nka bombeba. Ba ye pima na anya yi dia ene ni say ma confusion ba party na say the party no emra no eye adwuma. Okay. Anti me no wo kasa de ousu adiomi oda so aye party ba nemom de wakwa akoye no ne no be hia mo bono na ambode a na party mra ne bedi. Say ni de say na etie no say the American no me audio ayi social media so na yam social media ni same bebre etimi wa uni eti say ye to ye bo ase ye yi ahwehwe mu ye authenticate say na esitie na opportunity be ba me ru na kasa ye na kasa ni ehunu ni gina bra owum na say the American no chinchina party ni si eku nifa no si eku bonkum bia ene edu ho no mu a sebe enye obi na aye party ni si enku nifa enti nyina nye eku nifa enti uko bonkum na chere so wa na wo koyira so but the American party ni o pese nyina ka bom ni eku nifa ho enti e bekoso asese ebe nyina na bia ku nifa uni se aduomi ezete a ebe affect party no numbers the fortunes I'm with my prediama party no in 2024 or was Adam no Mira party there say every single vote counts eti menka say you are dear me unimu a enyema so no mom me de minim say as constituency executives let me MP yani so adi hunu ni se 2024 ye be ye adwumadene ama Ejisu party no ho aya akono ama aban ho aya akono na dodo no abeto aba ama NPP aban ye presidential candidate ni MP said ye be ya ye be koso atena edwom eti de meka no ya me tira mu ane se every single vote counts nti me nka se wo kwa anko Debbie. Mum, the minim say, ye can the as a party in the constituency, as executives and a MP, they are very determined. And the kind of determination that you can try, man. A beboa, Agana, all the people, all the party people, any MP, Momunia party for no. Actually, and so massive. Now, Badon, Abato Nigra, almost why party no more. Akoso ami atna ben eti menka se is root se work or there be but
ka nkabo mu no ene ye pe no ho asem na sisi ye ka but anye ye dia me very sure in my mind say NPP ye be din kunim 2024 MP de ne beba ne be din kunim ojo so ye presidential candidate de ne beba on ne be din kunim ojo so. The whole lot of talk about Dr. Bawumia running mate is established say will be for Asante region. John Kumedi I am more a feature more prominent. Just for